Cerita Nabi Nawas polan bunyaring tak bujang Jumat paham ngomongan jan. Iya torna lagi ke masjid deki Abu Nawas ngebrek. Jok ngebrek nih, entar kepidok remacanan Abu Nawas ngebrek. Selama hari pelaksanaan sholat Jumat, antara Abu Nawas pahong ke mimbar, tangan guni bahasa nikah. Telo kali, bahasa nikah. Tadi bahasa nikah, ngake rokun. Amari nikah, bon lastare kok. Boh, lastare do, Abu Nawas jadi kok. Enggak ngebrek kok. Iya kan kok ngucap ngebrek benih ngebrek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yafuqu hamdal hamidin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa nabiyyina wa qurrati a'yunina wa tabibi qulubina Muhammadin Abil Qasimil Amin al-mab'usi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa alaina ajma'in amma ba'du. Hadaratil muhtaramin, para ulama, para masyayikh, para pengasuh pondok pesantren, para pengasuh lembaga-lembaga pendidikan Islam, kong langkong ajunan semulja Hadratal Mukarram Kiai Haji Ali Wafa Syamsuddin, ajunan semulja Hadratal Mukarram Kiai Haji Abdullah Syarqawi, ajunan semulja Kiai Hamdi Abdul Azim, ajunan semulja Kiai Haji Abdul Mujib Bukhari, ajunan semulja Kiai Nurut Tamam Bukhari, ajunan semulja Kiai Lutfi Isbat, wa man ma'ahum minal ulama hafizahumullahu ta'ala wa ra'ahum wa matta'ana Allahu bituli hayatihim fi sihatin wa afiyah. Syabtina amul ja'aki cukan Bapak Rius keluarga seteja para rabu hadirin muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersama ari semangken yetini sarang Allah kaangkui bisa akompol ning setong majlis seinsyaallah penuh barokah. Tor insya Allah kaula ajunan eseleni barokah. Karena ari semangken beten kaula sarang ajunan hadir tempat kak dintoh nolongin sataretanan pada Islam mah egi kak dintoh keluarga besar dari seteja keturunan almarhum Haji Syamsul Arifin, seteja keturunan nepon, seteja foto-foto epon, semakin membeda acara kangkui istighosah anyonaki seporana beliau. Tantona sehadir ari semakin tak kira lopot dari cenci epon kuste Kanjeng Nabi. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhih. Wallahu fi aunil abdi ma dama al abdu fi auni akhih. Allah tetap bekal abentoh nolongin ke bulan Allah selama ke bulan Allah kak dintoh ki pakun lebur nolongi ke bulan selain.
Beten kaula sareng ajunan ari semangken nolongin tuan rumah. Adu aki almarhum Haji Syamsul Arifin. Melar muka sapora beliau. Melar muka beliau iparinga nikmat ibarzakh. Sehingga astana dadi raudhah min riyadil jannah. Jadi kebun dari kebunan surga. Pernyoonan gak dinto ampon emo lain tebegla. Pemausan Ummul Quran atau Ummul Kitab, beda pemausan suratu Yasin, beda pemausan tahlil, paski buru ipung kasen kalaban sholawat, kadin toto cun kangkuinya pora akin beliau. Tapi beda selebih dahsyat tuan rumah ari samangken gak dinto, mabeda sedekaan, sedekah seampon yatoraki ben sepekal yatoraki. Kak dinto para rabu pada pak ada ke beliau. Cek saking erengking orang aparnyo onan nyapor akin orang si ampon sobung omor kak dinto sedekah kak dinto ranking pertama karena hadisnya jelas sahih. Nanti dimin berdua riwayat hadis. Sepertama beda sahabat mator ke Gusti Kanjeng Nabi Ummi Abdina ampon sobung omor afa yanfa'uha in tasaddaqtu anha beda manfaat min Nabi Abdina kak dinto asedekah ka angkui Ummi. Riwayat selain Abdina andi bapak sobung omor keng andi nantina keng tak pernah awasiat paponapa min Nabi nantina ni kasedekah beda manfaat. Gusti Kanjeng Nabi jelas benteges lugas adebu qala na'am iya bada manfaat dari debu kak dinto para bapak kak dinto jelas Nabi sedekah pasti depan sedekah pasti teti jalan keluar ka angkui selamat ta orang si ampon sobung omar. Bada ranking nomor 2 kelakuan kebagusan yatorakin pemausan. Beda dimin gak dinto ulama asmana Izzuddin Ibnu Abdissalam. Beliau gak dinto sultanul ulama fi zamani. Sebelum seda gak dinto para rabu andi pendapat. Pemausan ayat suci Al-Quran gak dinto jaipon minabi yatoraki ka orang sebung omor tak depak. Sekali lagi tak ada pak. Ini sultanul ulama. Keng bini salafi wahabi ini bini. Manhaj kita. Keng andi pendapat ingat menikah. Kemudian ternyata beliau kan wafat. Sampun wafat kak dito pada teng setong mimpe. Kesetong orang. Pas ede buakin. Periksanin. Katipon apa pendapat ajunan sedimin gak diseseh. Izzuddin Ibnu Abdissalam. Jepon ajunan orang gak ditomi Nabi maus Al-Quran genjernya ya toraki ka orang sesobung umur Jepon tak depa ajunan kan lesete semakin bok depa agak itu ternyata Syekh Izzuddin Ibnu Abdissalam sultanul ulama fi zamani ketua ulama gak dito pimpinan ulama ning zaman gak dito ternyata apa sadebu tang pendapat ternyata lopot depa. Ya cuma berhubung gak dinto dunia mimpi dalam ranah pengetahuan kurang kuat. Sami sarang orang pagentenan amimpe Gusti Kanjeng Nabi. Umpama ajunan berpandang ke emolot Kanjeng Nabi waharabu. Pasrah rabu. Pasadebu terus haki molot dan jadi ya engkau jek bungan kaki mana molot. Umpama kento pun ada debat para rabu ban orang si ahli keilmuan tanda pola nebab mimpe ijak ring si atoles boy deng kadang giiteliti katipun apa matan hadis panikah riwayat daga ento sahih pun apa punten giiteliti apa boleh gun bab mimpe cuma manhaj kaula ajunan si manhaj ahlus sunnah wal jamaah kak dinto si memegang 4 madhab ben kak dinto tauhid kak dinto doro Imam Abdul Hasan Al Ash'ari
ban Al-Maturidi sejelas kak dito para Rabu binabi mimpeh juga perlu untuk dipercaya tapi kelu pasaya rasa mimpeh. Allahumma sholli ala Muhammad. Pasaya kelu sa mimpeh. Bahkan badang ulama asmana Ibnu Sirin kak dito pakar mimpeh. Jadi jak ban seromban sampean nak wil mimpi kak dito beda ilmuna. Nak wil mimpi beda ilmuna. Karena kalimat mimpi kak dito bisa nakwil keng karena ibri tahu Allah. Minabi tak iparingi uning Allah tak bisa. Bukti apa? Allah Ta'ala adabu tentang nyerita akid debu Nabi Yusuf. Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits. Nah, ini enggak. Duh Gusti, ajunan ampon aparing sebagian kekuasaan ka abdina. Wa 'allamtani min ta'wilil ahadits. Tor ajunan ampon aparing ilmu ka abdina min ta'wilil ahadits dari nafsirin mimpi. Jadi mimpi ka dinto tak ning tafsir ben seromban tak kok lopot. Beri contoh benten kawan. Ternyata tak pada ben pendapat ring matura. Mun jaipon orang gentenan make beg-tebegna. Mun pas bade ring gentenan eka mimpeh atau wab sambi abengkang. Paham? Abengkang atau wab sambi abengkang. Coba napa bagus. Sip. Kini kembian langsung nafsir coba. Ana apa mai kok jak coba polana abengkang. Ternyata jaipon ulama minabi atawab ni kesambi abengkang ning dalam takwilul ahlam kak ditobeni coba justru bagus ka yaumi waladathu ummuh pada ban beji tak akan lambian aja dia berarti tak ada tusan sama sekali. Taklah jauh. Jadi jak ban seromban. Takok pas bagus maknai ju. On mare. Allah le tak wadruan. Jadi mbian pas umpama mimpi bapa nembian saya sobung umur pas temu tak kelambian iki sobung umur pas temu tak kelambian dedeng ke sambian mbian bakun ngocap sosa tang epal betul pah ngocap mbian ada acara perlu salinin bener padahal tak kelambian kayak itu berarti lepas dia tak ada jauh kan gula uning amimpeh gigih cotot embian mun ring gentenan mun amimpeh gigih cotot berarti beda ring mate iki gula nyongok ning kitab gula melek kitab dari takok beda si mater kan ternyata kak dito ternyata gigi kak dito beda makna gigi cotot kak dito berarti kesosaan lo jederem recanku. Tetapi berarti dan guluban panjenengan tak ningsir nafsir. Pacet beda pacet ahli khusus bahkan ikai takiban Al-Qur'an ikai takiban hadis benikun online bek-tebak. Kita lanjut. Abali boleh kasih pertama bahwa sultanul ulama fi zamani Asy-Syaikh Izzuddin Ibnu Abdissalam Adabu ternyata lopot. Genjaran Fatihah, genjaran Al-Quran, dia ternyata ada pak benika putoh, benengkok selematis itu ya. Berarti semakin gak dintong. Ini tak oning jadi pada remak ani. Munjan gula mun beda pidato, angoi patoron kadang-kadang. Masa bahari ngepidato bah sorong akan nih kan. Are nyaman hiasan ya. Ango foto bae mana je geba mulai mon larutna ya enom ya mungkin dari on ora ni sarga sebab tak ada ya enom orang sebab kuning setong wan para rabu sebutan gula pun jakin detik makin panika tuan rumah mabadengak nikah jelas ampun depak paski buru paski imau sakin sejak pun Syekh Izzuddin Ibnu Abdissalam depak benar muka terima aban Allah benar muka terima aban Allah
Lah mangken dan gula ban panjenengan tibi sehadir gak dito sejelas mun muntut dari hadis sahih pertama Allah bakal nolong naka orang se nolongin kabulana Allah berarti se nolongin ari semangken insyaallah makiring sepone sepora make orang yang seentar juga nih sepora leni kegendeng ring Islam gendeng ring Islam ningak nikan ini kagulan masa nikah ingki beabeun mangkat ke kantor nyombong lah tak nyombong mungkin bengki kan bah makai musri sanggup nyombong ya nyombong lah tak nyombong dapat gagak dito pas ki ireng bareng ternyata ring sepon ki sabora kok ternyata pas abad salah tak nyombong pas ki ide eri ki beri berkat ki sabora dan ini kan mangkan ngejak ni makeni rahmat Allah rahmat Allah puh masa maki milu seentar jak lebih ngakan masa ki pemilu ring sepon seentar jak ring tak nyoba rahmat Allah ni keluas loh Pak sampai tantang sarang Allah ni hadis kursi jak sakit kiri manusia kompon ning setong kadangan pas minta kapi kangko bingko itekan nak biar apa saya penta jadi ya tang di andi dia tak luang je aduh apa ibu di rojan memagi bang zebang munjek ramen kata sar kocu kengi gigi tak kota keluar nase teti maraban minta kang kok kepi Apolong ngebi marah kan kok pentak ibrin nabi kok kebi pebunyak ban pementan tak luang tuan kula mangki setong riwayat boleh pada ban krikik je pone pamana rabu pemasok ke dalam tasek krikik pemasok ke dalam tasek pasiangka ya tak luang bisa berembak krikik pemasok ke dalam tasek pahyangka duluang din apa ingat jadi segitunya. Mengapa jenengan pakai lama angak ni ke ya turaki ke orang Islam setunya apa bahkan beda ulama ada bu Ma'ruf Al-Karahi ada bu mun beda orang maus Allah marham ummat Muhammad Allahumma aslih ummat Muhammad Allahumma farrij an ummati Muhammad ada bu siapa orang semacam ngariya kutiba minal abdal orang dia bakal catat wali abdal wali Pak padahal umat Muhammad berapa juta umat Muhammad paham gih ya jak ring Madura bayi gula maca ini buku gula taring tak kerjat macam ni kak ternyata orang Madura ni keseentar kejebah merantau mulai tahun 1875 1775 ring Madura setangkan tang entar ke tapal kuda ke situ Bondo Jember Banyuwangi ban inlan tapal kuda kento tahun 1875 menurut data kependudukan tahun 2020 ternyata orang Madura si beda luar Madura 7 juta berapa umat Nabi Muhammad ring Madura ini kasih ruwet mau pahandi masalah pah mulai ke Madura sahabat idim 7 juta coba tak mendeng kenang-kenang posa sing kebanyak makin gak dito orang-orang si beda daerah tapal kuda kan itu bila tanyaki sambian mak bisa Madura ingki orang gak giring kante apaan giring kante emban ring kante jujun ring Madura gak mak pada tak tahu je kamu jok sebuk belunga tos petong berolema makin nambun 2000 selekor 7 juta tanggung sebeda luar daerah tapal kuda apa enggak berada bu lain se Malaysia jadi jagun tapal kuda melolo nyawar luar biasa para rabu sebutan belum jadi pas apa umat Nabi Muhammad kento itu akid teti se adu akid umat Nabi Muhammad itu kutiba minal abdal kento itu les dari wali termasuk wali abdal. Tetapi mbian semacaan panika wali.
Saya rasa ada bu, Ma'ruf Al-Karakhi, Asy-Syaikh Ma'ruf Al-Karakhi. Jadi banyak berarti kireng wali ini. Jadi banyak semacam nikah. Allahumma ufir li ummati Muhammad, Allahumma asli ummata Muhammad, Allahumma farrij an ummati Muhammad, Allahumma arham ummata Muhammad, Allahumma asli ummata Muhammad. Doa ki umat Nabi Muhammad. Jadi berarti pun sini kamu nak doa cerik berarti ini. Selain pamilo. Wong kadang lama dong kadang berarabu magi katibi ngangkui mutakallim al ghair. Allahumma arhamna. Tak ngangkui mutakallim, tak ngangkui mutakallim wahda. Allahumma arhamni, Allahumma arhamna. Jadi doa-doaan baca untuk kami begitu, terutama orang Islam jadi baca. Sehingga kan baca pada Rabu pada debu sepenika. Mun tapangki benreng saleh, pakon minta sambung doa ge. Sambung doa deretan. Sambung doa deretan. Dadi bila nyaman sambian sampai masuk ke dalam atena doa sambian milo itu. Neka. Ya terutama doa si parloi penta pada Rabu jangan diajak loncak kaman doaan orang sepodu doa nika geluh nika santaan ben wali kutub nika niki kan santaan ben wali kutub apa boleh pas ki beda debu pada Rabu doaul walid li waladihi ka doain nabi li ummatihi doan ring sepo ka anak kak ditop pada bentuan nabi kak kui umat dah. Benih gunding wali mereka pada bentukan Nabi ke umat tu mandi makanya panjenengan tak langkong nyon sawana cek kalau pai potran doaki cek arisan melono bubuan arisan setero hasil lakko potran doaki pengada pada nyada karena gak ditomi Nabi roh potran panjenengan kentu panjenengan seom betul. Tinggal kita makin tidak dihargai, mau nak potong tetireng mulja panjenengan luar biasa. Ketipun apa Sunan Ampel? Saya rasa tak kenal ke Sunan Ampel. Raden Ahmad Ali rahmatullah Sunan Ampel. Pasera abana Syekh Ibrahim As-Samarqandi keng bandring jebai kocak Ibrahim Asmarokondi. Coba banyak orang-orang gak ditotak uning jaban keng tu Asmarokondi. Kunibat lebat tiba di Tuban. Malah justru anoncak langsung entar ke kompoya. Pasera Asy-Syaikh Makhdum Ibrahim. Pasera Makhdum Ibrahim Sunan Bonang. Padahal kompoya emban dak yang tarija. Karena tahu nih. Tapi Ibrahim Asmarokondi wanika para Rabu kau samon andi potrah andi kompoi yang sangat luar biasa menjadi penyebar agama Allah di bumi Nusantara kali itu Indonesia. Allahumma shalli ala Muhammad. Mangkan monring tua gak dito ada cerita nah ben dengki kena foto pada ben guru ada cerita ben dengki kamu re ada guru ngaji gak dito orang ngamelas kalau aku na baca tandi na pasakale kunarao gun ngare ternyata andi santri jadi ulama raja mi bah beda pagele bunga kulo kita atoman manggi ibadah mandeng i gentenan bah ngocak kanan bener raja na beneng kok jadi mandeng dong ada paling bakun ngocak sebenarnya dina yelana korsokor engkok si bucok bener tekik tetireng mulja ini kering tua karena ada ring cerita ring tua gedika berharap buruk kepada nak potona lucak panjenengan gak itu anakku do pak man gak diman melas tampurak ling-ling benih kayak ngulen terodang megendang ngajaring anak takut tak ada pada ben bela tatangke leres nama bener apa yang kini bagi merantau kaman gak aman segenteng kan kun mole cobain dari ke perantau nah tak temu potong nah bener Ompo tak temu potong nah demi sera nak potong nak potong si munduk tinggi munduk kita bata Banyuanyar di dalam di Abdullah Syarqawi munduk iman gadiman makle bisa abak ngirim anak yang terus jadi orang muncul muning perantauan rujak norai pereng itu orai kebetulan sano
Kadang jual kacamata, kadang jual nikah, dari rumah ke rumah saya petabar demi nak boto. Makanya kan beda debu, mun ring bini ngandung anak gitu bedi rahim, bedi tabu. Tapi mun epak ngandung gak binto, ngandung anak isabe ilem otak kan kas obat. Aku tak pelengan, bener Pak. Apa yang lain ki tembung bini. Rabek Pak. Ki tembung anak, ki tembung bini. Saya cokor jangan keluar roben. Mon apa nih ikan to berarabu. King kun coma secara fisik can orek bolan tak ngandung sangang bulan. King mun leson na pikiran. Lesuan pikiran. Tori sini ke boleh tak buat repot. Tare, tak apa repot. Dalam Al-Quran guru solat wa innaha lakabiratun illa alal khashiin. Nggih, jelas nggih. Bejeng ni ke berak, nggih bener. Kan sini ke makna nah. Bejeng ni ke berak kecuali atas orang sehu khusyuk. Gula tanya kemudian. Kerua berak napa lakon, napa perasaan nah. Perasaan, mun lakon apa? Bedering gentanan bagi hoso apa jang duhur telah sampai sejam setengah. Armun sampai sejam bayi sampai jaga yuro cek ingit dana. Detimun secara fisik tak berat. Mbian maki asola ada berjamaah ijid masjid sampai tak kira sampai sejam. Duhur gak dito sesok hosok ini 20 menit. Munda pak. Tak berat secara fisik. King keperasaan sih berat. Sami sarang sampean. Potra ni jaba lem otak. Tak berat secara fisik. King berak secara perasaan. Dek tegedek rugi. Mondring tua setepak jadi ya. Kita mondring tua tahu tetepak. Tak kok sahaja hilang, posang anak hilang, tak boleh ada apa. Kalau kan nyaman emanan ke sahaja nanti buang ke anak kan dai kan. Tentak nyinggung kun ngelak badan naru. Allahumma sholli ala Muhammad. Keng saya nggak tantangan makin dek budi kento urusan nak foto raja. Karena bangken ke maaf pak, maaf. Dele depak ke setong zaman sejak pon Gusti Kanjeng Nabi. Walaupun matan hati hadisnya kayak itu dhaif, keng bener. Tore mentah bar jajah. Dek budi kento jaipon Kanjeng Nabi bekal depak ke setong zaman. Si badan yang yotak kentok urusan dunia malah dapat ada pak. Pon mari pon. Nomor 2 wa syarafuhum mata'uhum. Apa syarafuhum mata'uhum? Sejang kejajan nih kepada ada mobil banyak diandiin. Mobilan di pampak jajar ya. Mun beda orang ahli ibadah bah ngocak. Tandi apre. Tetila tak pati pokok ampun mun ngabas orang ahli ibadah tak pati pokok. Keng mun andi teretan nyak mobil nyak motor pokok. Kang du popor. Tang du popor. Tak ada mun kontanan tak ada. Tak kira beda. Ada mendingan tenan. Ada mending setong. Paham ki? Kiblat tegak di to beni Ka'bah. Dak budi ni kiblat te beni ke bini na. Teti mun candring bini ngak nikah selake baharok toro. Ada rata ke tekan ni. Congok beda hati saja dia. Teti kiblat tegak dito, ya, jadi lah. Bukan kok kudu meleri ya, mentai beri. Iya mayu. Badah. Tak ada menikan tenan, tak ada. Aduh. Ya paling gun morlao, mordaja. Keng pada gentan ada ya lah. Yembian lau zangan wan dan jago lu pada ring gentenan gitu.
Gula reng Balakpak, kecamatan Gentenan gitu. Injak ngerenger pada Gentenan. Keng bi orang mulai disebut Belumpungan bolan pernah apolong sarang matuai Belumpungan sini kele. Yang bakun mun Gentenan gula. Balakpak kampung Ngaporan jelas lah. Dadi wana abu gimana dengan nikah. Teh torok ngampul. Bila ngampul muli apa? Muli apa? Tet. Wah seterapas eteragi ya kok. Eteragi bener mengki. Wangot cang duyo pen nama kok. Hah? Bener iki. Jadi gula sekut mator mak. Nika bude Pak Pengolo nih. Ketua anu kepala KUA. Ke Haidar Dardiri nih kepala KUA. Pernah tugas di kantor ya anu pelakan. Gula mator kambe. Mon pas telak nih ke pasrah aki kering bini dan gula pola telak make 200 kali. Thank you. Acura telak ke make 200. Keng berhubung telak ke pasrah aki kering lake. Alhamdulillah selamat. Cak ngempul jago nik lah ngocang. Tenun. Pesak dulu. Abu. Are monitor. Mun pas geger hokom berpekaan pesak. Muni gun telak sebu. Mun jabo mun pas pasrah aki kering bini. Cak tak duke. Mulai gula. Kan makin pun. Iya mah ayo. Keng selake neng tak ngocak telak ya terakhir. Dan dia terakhir ke mana pengucapan matuan apa di jong mak rombongan jong tahun yang kerong kembian ngerapa mau le jalake le seminggu lah temu WA beres kepina anak ya celep ngara angkan jak pas terapah ke benda ke bini jak pas terapah sebentar tak kok mi kas tadi budi narua lagi detik ngak nikah mon makanya kuleban panjenengan para rabu kati semangket ngak itu kuleban panjenengan ngak itu pon ngakali apa yang diprediksi apa yang pon apa saya gedebu ben kanjeng Nabi sayati makin meni sayati atala detik bukan akan datang nyeredem pon kira bentar gila dah setong contoh vokal dotung setong zaman duh tak tahu menga kan nikah guna acuran rak para elong ro kiamat setong zaman vokal dotung setong zaman vokal dotung aneka setong jatuh boleh gula pernah mangki setong riwayat bekal dotung setong zaman cekak di mae zaman gak ditok kasratul matar qillatun nabat ojon menolong king mentah tak ngasih lagi depan ojon menolong king mentah tak ngasih lagi beda hadis menolong terus ojon king suap beda hadis suap ojon terus king nyambi suap setia ini kan wah ngocak lapisan ozon sudah mulai menipis kok tak ada ozon letanten kawan kun munjan gula berarabu bedetan deh semungkin makin kita apa teh napa kun setong nih gula napa nih kak ya toron Imam Mahdi dan gaib nih gula pada tahun nih kak la taqumu sa'atu hatta la yuqala fil ardi Allah tak kira dateng kiamat sampai bumi kat itu tak ada orang mator Allah mau nikah gini banyak kun nikah arabna mulai na jorak ada pak kapi pun yang kita buntan bukan dateng seton zaman selecek eka parjaja secucur tak eka parjaja sedih lah kenang nah bukan dateng setong zaman senikah pasar lah bunyan orang bini ente bang orang lagi salah kok orang bini ente bang orang lagi bodoh congok ning amar tu sah jadi bunyan lah tak ngitek nih lagi makanya toreh kau punya apa nyonan makai
Perbanyak pernyonan, perbanyak sedekah. Tikal makin sebu pak. Kesedekah makin mereka. Sebu rupiah benari pokoknya keluar. Pokoknya benari makin keluar. Anak apa? Pulatong setengah jalan nggak nih kemungkinan mentero selamat dah. Guru testimoni guru korban Semeru. Ini korban Semeru kan berdering Madura guru bahasa Indonesia selok-lek lok. Ini kan ditanya aki guru. Ternyata beda Roma pengkir gunung Semeru ternyata tak japo Semeru. Selain lobar kini ketumtan. Tanya aki apa jak bacaan? Apa saya cuma baca Yasin nih kok surat Ikhlas. Tapi ternyata beliau gak itu ahli sedekah. Makanya kan beda debu. Nih beda debu. Hasinu amwalakum bizakah. Ini. Tamingin dunia neba anjiri meleta rosak, meleta ancor, meleta bucok. Sekada bajar. Kan beda kan? Beda kan? Wadawu mardakum bisadaqah. Ba anjiri mun kering, jala suntik menolong sambil sedekah. Kan begitu? Wa'iddu lil bala'i ad-du'a. Persiap akiban ka angkuin narima musibah, mulai selamat ban ad-du'a. Telok ni kataku, sedekah, zakat, doa. Selamat insyaallah. Tikal magi sebu ha. Suka sedekah. Nujuk sebu ke. Seheren narema, bunyagi gamah pada amal wa. Di masjid tak katuman gigir jak magi beri na berapa. Lah sabar sebu. Ten tak kira gigir ten. Mentero minta doa mbian nikah sebagian siaran-siaran lo. Magi sebu, oh nancung berdoaan lo. Kenggula, maaf ya. Kenggula anu. Cek kesambuun ka ulama-ulama lambok ka dito wararablo. Or terutama orang Madura. Pelibur amat selamat don. Napa sih tak selamat dari Madura? Teti aka sedekah ngak ni kani libur dari Madura. Di sepeda motor selamat tak. Padahal ngeridi. Entanong ngida mo entan. Engki saano negru saya mampu negru. Kadang lah sedekah nase 15 buntuk sini bagi. Di sepeda motor. Ani kan. Nika ulama online ulama. Ya pada membian. Nika pada membian. Pak, nika tuan rumah ni. Seborang tuan rumah, seborang. Ani kapan ada bu? Jak saking tak bentuk sebuah areh. Mayuta ruang. Om Mama, Ki Abdullah Syarqawi wahdabu tuan rumah. Ban nyebutna apa nih? Engki kali tu kia. Ngabi berapa je persediaan? Engki paling segemi kia. Segemi juta. Engki. Apa ban mak isa ibu aban? Ya pak de ban boleh kia. Nomor 2 kia pak Malaysia 400. Oh ya bagus je, bagus. Pak Abdullah Syarqawi wahdabu. Mayuramu ni kebayaki istana aban ning swarga. Puh, bisa dia. Bisa. Cara ke tiba apa kia? Kemasa segemi jadi wa masjid ibadan Roma kita mari bingko ibangunaki masjid tak kira beki je paling mahmator ke Abdullah tinggal nyombongan lain je paham lari hebat ulama betul lega di tahu ada ulama nambah ni aku baik ni kan kudu cerdas aku dan gula sanda debak ke sepuare makin ngabi 100 juta betul makin ngabi 100 juta makin ngabi 200 juta bakal luar pesen lebih kecerdasan ulama orang mak lihat sudah jelas lembian kan libur ke Yasin cek makin malam Jumat hari Jumat lembian maja Yasin padahal mun jabunakan jeung Nabi bakon mau surat Kahfi bener kan anak apa bro? Mun Kahfi punya sudah apa aja lojong geluh Yasin hadis sejelas dan nomor 2 menyelamatkan abak gak dintok dari kewajiban baca Quran sehari semalam kayak itu 100 ayat Yasin belum boleh telok belum boleh telok ayat ditambah Fatihah ditambah ayat kursi 100 pun pona Arya tabah pona ni kering gentenan maki tak tahu baca Quran bili Yasin imaus nurut akebi karena lebih biasa hebat ulama lembut ringan dun baca surat Yusuf baca surat Maryam mele baca Quran mun hakikat orang ngandung kan orang ngata maki keng mun bah ngata maki siapa sih atau roa nyari aki cara baca surat Yusuf ban
ngajak Nabi Yusuf ni genteng pakun tergendeng ngajak Maryam binta Imran gak itu ummina Nabi Isa ni luar biasa mater pada ben Maryam binta Imran ini kecerdasan ulama dan kutusan ni kau berada busara nyari cara makan koloman jan banyak mun lembak koloman malam Jumat paling gun mare lah mun makan napa saya tak pada tiap kolom beda koloman yasinan kia tambah boleh koloman munjiatan kia tambah boleh nariyaan kia tambah boleh khutmil Quranan beda kan kia tambah boleh solawatan anak apa para Arabu mun tak ibas ni kerja pun ulama reng-oreng lama larat si alaku abakus mun tak long polong bila saya baca Al-Quran mun tak geng cet orang saja istiqomah nah mun tak ilong bolong gak nikah dibudin bahalong bolong pemaca sejus ebeng ini kadang tak mari guna lerek din kancan ini kancan ni lerek sini kakuru bila le totop nih kancan ni totop ya badan ada iya berarti banyak berlaku dina jadi bila din kancan ni totop ya tanya akiban kancan mari lah mari ya mari notop gitu cuma lihat ni kan maaf ni kecerdasan ulama cuma berharap bu ad-da'wah ila Allah ngajak ke jalan Allah sukses pun kenapa minimal orang enggak itu mau Quran walau hanya beberapa ayat ini kesuksesan tadi kau tu nyari akidah dok budi kan tu saya pikir beda remak area masyarakat beda remak masyarakat makle pada abadi kau Allahumma salli ala Muhammad gak nih keberada bu yo mon pi kepi sana koloman malam Jumat sana koloman malam ini sana jon tak anak apa orang ini dah buntan jon tak anak kong mon par lo laku di bekal depak ke setong zaman kak di masjid si paling posak bila benda nasi bekal depak dak bude cak mungkin dengan tang banyak boh kan mungkin bagi masjid beda kulkas apa dah iya jangan babejaan timbang melek kok atau orang mantar ke masjid panginom pah bojong ada apa mah bojong ngembung aing ria cerdas ria kok saya kuat je orang bakle bisa abojong nu cerdas sedikit kenapa dok masalah kan tak ikhlas je mikir nih ikhlas bang cok sing ngajak abojong lecek melarat dah pola berdede iyan jadi pola mi abojong pola aku laku make tukang adan nyari setak pete nyaman kan pegel lho dibudin bah ke masjid mayu siapa abojong kok cok lagi kira ke tukang adan dibudin bah abojong gi ngam yan ka cerita na ni ke diri Marzuki berbetul le cerita na Bunawas polan banyak ring tak abojong Jumat paham ngomoman jan iya torna lagi ke masjid deki Abu Nawas ngebreh Jok ngeber nih, entar kepidok remacanan Bu Nawas ngeber. Selama hari pelaksanaan sholat Jumat, antara yang Bu Nawas pahong ke mimbar, tanang guni bahasa nikah. Telo kali, bahasa nikah. Jadi bahasa nikah, ngake rokun. Amari bahasa nikah, bon lastare kok. Boh, lastare do, rumah Bu Nawas jadi kok. Enggak ngeber kok. Iya kan kok ngucap ngeber benih ngeber. Hah? Leh, gen gelu. Mun nikam bian mi yang kep cerita baik. Mun cerita Abu Hurairah bro, sentar ke pasar tu. Ya tore sebede pasar, entar ke masjid. Mangken berpan miras Rasulillah, warisna kanjeng Nabi mangken berpan bagi masjid. Kan beda bro. Mun teman macam ya. Misa gua baik dia. Tore mulai. Tore ke masjid. Mangken warisna kanjeng Nabi di masjid, bagi. Aboy to pasar bah. Tempong dan tek pelanggan bila oleh besere kok. Pompong beda warisan di masjid. Dapat ke masjid ternyata ada apa baku reng salat, reng morok, reng ngaji Quran cermot dik. Yentar ya Abu Hurairah. Mbon sombon bentar. Apa do rumah? Apa mado apa iku? Bah, engkau ngajak apa? Warisna Nabi Muhammad bagi. Ini mana Nabi Muhammad to mana warisi besek. Innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman innama warrasu al ilmah. Para nabi ini ya tak tahu man warisan dirham dan dinar tapi warisan nabi re ilmu. Mau tak lagu bodoh lo gelo apa ni kau?
kok negara noto pasar itu nih ke zaman dah zaman sahabat dah apa boleh sedia zaman now paham gini zaman now mangan gula tabu ambutan makin benar gula siang malam gula tabu ambu antu aki kiai tersoki kapi torot makin tanda itu aki ya anapa polan masyarakat mungkin lepas nak kerenaan ge lepas nak kerenaan dia jadi mon kiai kon makon mon dah apa tanda aja mana onda pokon gula mungkin aja aduh gula tabu ambu kiai ulama habaib tersoki ya kapi kesokin na gani to mereka boy perjuang na Islam pola na kau mereka dari ya bener apa mangken dia kan beda ngocak pak mon beda pakon berarti kau tu beda jadi ya apal kapi jadi mon beda pakon beda pakan jadi mon dak pakan jak kon makon ya kok awo mon bilan ki tapi keikhlasan mon lambak bacot ngabdi ke guru mon bangken ke agama cet ni ke coba ada yen dengar beda unsai unre ya kana mada laku ya masjid ya marah ya rokok ya sepakan udah loncak kor sehari ke mon seminggu ke watangakan ya tapi kan pada paham ya mereka juga cari kerja kan begitu. Bener. Aduh, yang takut saya ngomong jaga. Yang kok saya bekil ya. Ngomong pada kiai lo. Mangkane kiai gula terus oke. Mangkin pesantren muka aku tuh kujur aja nih bunga gula. Mulai letak Indomaret menurut sih kau. Basmalah, hamdallah, nuri apa bunga bagus awan homastas bunga terus oke ya tren pesantren mau nggak sidogiri kan mandiri sidogiri sombong pemerintah kan jolos oke detik kurikulum itu tidak pernah bisa diatur oleh siapapun kurikulumnya mandiri gule tren pesantren terus oke ya kopi terus oke itu mau tanai kebutuhan pesantren bahjan larang padahal alumni aja tak tahu jangan alumni aja pah ngocak pese ilmu kudu tak tahu sama tora bahasan pah ngocak saporan lagi ya ini kaki haram beda aja deh saporan lagi mun abdi ne engke jo abdi na alumni najuna keng teretan banyak ya Bada. Lu bener lah kan. Bener. Padahal pada jadi aku ngekungin dia. Padahal kiai benih untuk kepentingan pribadi. Kiai pada itu untuk pelebaran pondok pesantren. Leres gitu. Lu jauh dalam wakun tak bangun, lekun bakun. Keng pesantren, kang kui santren mak le pernah. Kan seni kau. Jadi kita habis. Guru kan ya bisnis dopawon lagi dopawon alhamdulillah lejek jelas pada rumah putra nembian semangken ki umur 2 tahun laku arden sesekat tahun sebidak tahun si bekal dateng pai ngak napa zaman cek mangken leka ada manikan iki napunten kita reh tauhid pasepak putrana pasepak pemunduk tauhid pacek gendengah tigel magila ancor zaman guk laku polami pada ben cukok masuk ke dalam tasik bagi odik ning angin acen ternyata apa tidak acen karena andi filter secek kuat dah. Amin. Terakhir hari mangken kan tu sebuare iki sebuare kak dinto muning adat dan jago kuning adat tinggi muning adat nika dibudina kan gula mator bedi agama adat muning adat di budina cuma dek seteja potran haji Syamsul Arifin nika beni di budina seterusnya kotup walaupun tak pas mebede ge nikah jadi kesepakatan dek keseteretanan beun lek beun gak beun bing beun sapah senika beun jadi mona sedekah anak apa aku laku tina makela tak pol kompol ngaria sedekah pak seterusnya
sepening maket helai potong pese-pese kanggo nyedekai nepak nyedekai nembuk tak cukup ten dibandingkan jasa abah umi kagaula benajuna ben bukti yakin gu laku binabi panjenengan gak ditop para rabu gete kering sepo dua gu laku makin nak foto na panjenengan bekal gete ke panjenengan siap rebek naga menika para rabu amin karena kita sudah tidak bisa ngirim informasi loh pak panjenengan debak gelem kopur nih makin tak selamat tak bisa ngirim kabar dan kan sampai mangken ini nomor telepon kita dirahasiakan cek kak masih kau hubungin kita dirahasiakan nomor telepon tidak dikenal inggi kan memang kini naon jadi kenggun la arpan madar moga terselamat tak inggi menurut keterangan sebeda selamat menurut keterangan sebeda selamat king senga gulaban panjenengan pacek gotenah dek kering sepo maka gulaban panjenengan tau sasoro punten nak foto tau sasoro ku laku pakun gete ka panjenengan ben pakun aberbei panjenengan pakun nyelameti panjenengan pakun aduaki panjenengan ben insyaallah laku ikopur kari mete kaulena king senga talangkong saborana pompong ki odi tore babunya sango cek bunga buah ki anak tako anak kalau pae babunya sango tore nyangon apa ki maksudnya ya nyangon amal ko ya man bidunya hushtagal qad gharrahu tulul amal wal mautu ya'ti bautatan wal qabru sundukul amal itu dia pun ulama hei orang saya pote-pote dunia beanjeri lay capuk tulul amal apa tulul amal dan jenggelungan bangen mai bangki maksudnya boleh mantap saja gula ni ke paling sarana manusia tulul amal jangan tahun 2000 segemi terima Mayu, bangken gelo. Gula tanya lagi biar gula. Jadi gula mana kita dulu lama. Ajar alih yakin jauh di sampai tahun 2000 segami 2000 betul lekor. Kejauhan mata uang. Sahabat lambak nyaman Usama bin Zaid melebudak polan larang bahasa acenci. Engkau majar sebulan lagi ya. Engki sekarang kong eko. Nabi Muhammad bahada bu tak kesambuk gak Usama jadi ban. Kenapa eko? Mabah kayak tahun nasi aja sebulan nak kijak dengan umur tak kita mojak sampai sebulan ni kok. Munangkok riak, dia pun kanjeng Nabi. Munangkok riak, bilang kok ajalan tang sokor yang kak. Engkau kita yakin jak tang sokor yang beli boleh. Engkau re mata buka, engkau kita yakin jak tang mata bisa tutup boleh. Engkau re mon ngakan, engkau kita yakin jak tang kanan dia bisa ikut lunok ben kok takut mati kemarin. Sebulan jadi kayak sandal. Gula 2000 segemi terima. Remere dayu kun tau malayan orang tetre megikir repot lah pola mi tak bisa tahun nikah pola mi tak bisa de iyen daru ya terem padahal tak yakin ya maki sambian ben bulan nikah ku yakin marin jak debak ka Roma jak tak ada sih bisa mesti yakin debak ka Roma marin mun bahas ning tas motor marin lah tamu gelap angang brok kata ada omong pangujan apa ya innalillah kok burak kimayu paham gi kemarin gue temuan sama abidato mangken nih abidato kau jawab ngomong tua memperingati tak kau matiano dari temuan pada kabar ki muslim lebih dah turun lalu lebat tinggi buru itu oke benar mah letua ada wadah tak bisa benar tulul amal wal mautu ya'ti bautatan materi datang tiba-tiba wal qabru sundukul amal dinding kuburan enggak ditok benih sundukul amal ketika kenang na amal sebisa baganteng dalam kubur ini badan ge makanya badannya jangan melorot-lorot mun gula mangken nikah nah apa sebisa mendateng sampai bisa mekuat aba entar ke pengajian make nginum bodrek pampang nginum udah torot lah tebang gula tak mau bunga tak bisa borok sampian muni rotoran mana ke bah pikir nasa nikah jaring magi sehat mate
Bulan di dua macam di setong ni sehat, setong ni tak betul sehat, setong ni kurang gerak, nulis kitab melolo, nyaman si Rojul Munir macam dia gula, ngarang melolo, taklif kitab, dulu capok penyakit, kenapa asam lambung dulu boro pada organ, pas endoskopi ibu senika letu ternyata, hijau ring kelopain, minum kopi melolo, ada kopi melolo, ngarang kitab melolo, punya karang, dulu rabang. Bodoh setong nama ni kepada Arabu sehat itu otong dulu. Olahraga lah. Nerodaan jadi. Iya. Tajuk dulu bila sehat itu. Bila sehat ni kepada Arabu nete ni si bida motor. Pak beda truk nyorot. Pak mati tabrak. Segini ke segi tak sehat gini tak ada meset segi. Lekeng leset temangken mo. Ipa dia temu giya. Teti mati ni benih yang bulan sehat tak sehat. Jadi tore jangan mikir apa, tore mikir aman. Nah, pembian sebisa solat berjamaah len nginom cap beca enom. Engkau tak bisa ntar ke masjid, mau tak nginom obat cap beca enom. Apa mikir ini? Faham gitu? Malam yamut bisayfi mata biwairihi. Siapa orang saya cocok tak mate kalau bentak cocok. Ta'addadatil asbab wal mautu wahid. Sebab-sebab ni ka mate ni gabutnya. Keng mate tak tuman gini kaki sebab. Okay. Mbian lagi nom apa dia sembiloto apa. Dah jaga meker mon geran bah bisa solat jamaah ko tung inom mimpa enom. Jaga enom patoros. Empae lah pae. Dumak mikir na. Baduk remuk laku benar. Jak akun lepas mate. Paham gitu? Tak sehat lah. Enggak gula makannya. Atau orang abadan. Tak entar gula ke pengajian. Jalan po. Lesok. Kopi berdua. Kenapa saya tak melesok? Umpama nginom ni kejemur. Lihen nom dorot. Engke. Salah no bagi tantar ke pengajian. Dah lagi ring-ringin. Di mau le ganjaran. Salah abah jalan nakal lo. Pada belum yang ni kaki ya. Sebisa macam solawat kau tu mulai tasbih tetet meleh tidak magi kau catur walam. Tebang tak baca. Paham gitu? Omam yang semaja solawat kau tu minum susu atau kopi susu. Kebaik. Semenjak solawat sampai patoro. Tebang tak baca. Sebenting halal. Paham gitu? Egi kan? Egi le jani kebaik. Walana lepnya perlu saja ya teman-teman. Tak mikir romor dia gitu. Sedengu, dia mungkin penyai pondok. Tegi. Sana menomi penyai pondok mungkin. Pak pondok sekat dua, sekat telur tadi. Engke. Sepo tadi biasa, ada apa? Kita tak ngetek lah kan mun bapat ini kan ngetek. Ada magelah tak ada corona ngetek. Kayak malarmu ketergi lanceng umur sampean. Dari paling nasihat wal afiyah. Ben malarmu kesampean sudah jo hadir ka dito tertiti orang si husnul khatimah di dalam keadaan selamat. Amin. Sekat dito pamator orang ben langkong nyon saborang sedeng ni kawan kek lapar. Okey. Bola lapar kek mana bola. Kok kita nyekem mulai gele. Sekat dito pamator wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.